سلااوان لەبێت بەرنامەی ئەم هەفتەی ئارتۆگرافی تایبەتە بە 12مین فێستیڤاڵی فیلمی نێودەوڵەتی دووهۆک بە بەشداری بەڕێزان حەسەن عارف بەرپرسی میدیا، مەسعود عارف وتەبێژی فێستیڤاڵ، ڕەڤەند مەلا بەرپرسی بەشی کوردی فێستیڤاڵ. زۆر بەخێربێن. زۆر سپاس دەکەم. سەرەتا ئەمەوێت لە تێمای فێستیڤاڵ بپرسم، بۆچی وشکە ساڵی و کێشەکانی ژینگەتان هەڵبژاردووە بۆ ئەم خولە؟ بله وەکو فیلمە فیستیڤاڵە دووگە نەودەوڵەتی وەکو نەریتێکی ساڵانە و مژارێکی هەلگیرت هەلبەت مژار دوێ ڕۆی نەودەوڵەتی بە بخۆ بگیرت بەرەندێژی ئەف ساڵەمە حشکە ساڵی هەلبژار بۆ چەندین ئەگەرە و ئەگەرێ مازنجی ئەوە و نوها ئەف ئاریشە سەرەسەری جیهانی هەیە نە بەس تونەیەکە بێژن هەرێما کوردستانی ئەمت بینیە بووە جهێ سەرنج ڕاکێشانی دەف پرانیە وڵاتی جیهانی و گەلێک کنفرانسێت نێودەوڵەتیەت ئێنە ئەنجامدان بۆ هەندێ ڕێگە چارە بگەرم بۆ vê دیاردێ شروعێکی دیڤل هەرێما کوردستان ئەمت بینیجی حتا حکوومەتە هەرێما کوردستانی گەلێک گرنگی وی بابەتیدا و چەندین پرۆژە ئەنجامدانیا بۆ هەندێ ڕێگەریە دەرهاوێژە نەرێنیان ئەوی دیاردێ بێتەکردن شروعێکی دیڤ ئەمت ئەوی پەیامێراتیان بۆ هەندێ ئەم پەیامە خۆ بگەهینە سینەما کارێت کورد بێژنێ ئێدی بابەت گەلێکی گرنگە بشێن ئێدی بابەت فیلمێت خۆ داهاتی بکەنە ئەف مژارە بۆ هەندێک و ڕێگە چارە بگەرن هەر چەندە دیاردەگا نێودەوڵەتیە نەکوبتنێ هەرێما کوردستانێ لێ فعلەن دیاردەگا مەترسیە بۆ سەر ژیانی هەمیە بەرەندێژی مە گرنگی دیت ئەvێگەرێک و گەرا دوازدێ بابەتی خۆی سەرەکی ئەوان مژارە خۆی سەرەکی بکەینە هەشکە ساڵی و گۆڕینên کەشوهەوە. ڕاست دەکەی. فەرموو. بله سدەباری وێ چەندێ ئەوکە حەسەن گوتی دیسا ژی فیستیڤاڵ دایمەن فۆکسەکە ji بۆ مرۆڤان ku em mirov avê biparêzîn ev samana hera giring di jiyanê da em çawa bişên serederiyê gelda bikeyne ve renge ta niha di civakê me da me serederiya dirist gel avê nekiriye ev ave gele cara hedir çîte ve waxta tu bijî wişke salî wekû em bêjîn kêşeyeka robrov bûna mirovî bîte ve em çawa wê perwerde wî kulturî çêkên di me jî civakî da ku êdî bizanîn av samaneka geleka giring em ew vê avê parêzî. لەسەر ئەستی نێودەوڵەتی ماوەی 12 خولە ئەستی ئەم فێستیڤاڵە بەرەو کوێ دەچێت چۆن بە ئاراستەی نێودەوڵەتی بوون هەنگاو ئەنێت. بەێ خۆشحالی وەک و گێڕە دوازدێدا ئەف ساڵە ژی مە gelek mêvan yêş welatên cuda înayîn herwesa me welatê Espanya yekiriye welatê mêvan ev sala da festîval ya duhokê mêvandariya welatên biyanî vê konekşinê peyda diket herwesa rastî heqetek ku hey heta ku em internasyonaliya xwe baştir lêkeyn û hengayê baştir bixwavên pêdivî ya salane meselen stafê taybet ji festîvala duhokê bere festîvala diyet nêvdewletî biçin heqetek ku hey ku mixabinî ve ji ber meselê bacêtî ew tiştkêm têdekirin lê ya ew rêkabedîl em helbijêrîn em wan mêvan dikeyn înînenek xwe da eleqata gel çêkeyn û xweşhalî ve me heyên çunku salane em gelek programera ji festîvalê diyên dunyayê yên baş em dewet keyne verê û me dibînin û keltûrê me dibînin û filmên me dibînin ji ber hindê bîte eger ku ew filmên me daxwaz ken me behsê me hemî Kurda ye û çine festîvalê wan jî. Cudabûneka em bêjîn hosanîne ji fîstevalên diyên dunyayê fîstevala duhokê hewl didetin ewa reven jî behs kiriye ve em çawa bişên di nava vê deverê da di rojhelata navîn da di herêma Kurdistanê da bişên sal bû sal pitir ji standartên dunyayê nêzîk bibîne ve em ji bîr nekeyne ve me çansê baş nîne yani ev qeyranên darayî di dünyayê da taybet di herêma Kurdistanê da salane wenaket em wî programê danîn şêweyekê dirist ya şêweyekê mikum ser wî programî biçîne eger ez barim ev qeyranî berî çend salane ba niha renge astê fîstevala duhokê astekê beristir û bilindtir ba lê dîsa jî dilxweşiya me pê çendê ye ku em ji bîr nekeyn du laya fîstevala duhokê layekê wê em bijîn internasyonal Kurdiye layekê wê nêwdewletî ye ya nêwdewletî bûnê salane cehta ser wê çendê tête kirin ku nîva filmê têne nîşandan filmên cîhanî û dunyayê net nava fîstevalê da lê foksa me
براستی جی وکو از کسک پتر حستیم سینما کردی پیش بکوید از حستیم فیلم کردی آستکی باش بینن نشان داد بەدڵنیایی کو اف فیلم سبای ببیتا پنجره ویستاوالا دو که بشیتن لویستاوالن دین دنیای بین نشان داد اگر نه وکو استانداردن دین ویستاوالا امجی هولدین همو ریکارن ویستاوالن نیو دولتی دنا و فیلم ویستاوالا دو که دا بینه کرن و دیدن زیدهیل سر آخفنت هر دو برادره از خود بجم رأیامنا شخصی نکو اکو استاف فیستیوال از خود بجم حتی حد کی فیلم فیستیوال دو یا نف دولت ننی نف دولتی یا خویا پسندگیری بوچی یک سالانه بونمونه بش بیانی پتریسی حالات فیلم بوده بین یعنی اوه ایک وی چنده کت سلمین جبلی وی چنده جیبه کت دور هم دیدن راسی کارت کرنه که مازن مد کرد یعنی احتمال اگر اجاره مدوید هنده کسا میوان بگین و بو ما گیرنگه بو فیستیوالی لیجبر کو دی بیشین مثلا دور پو هم عراق ود گیره داینه دی احتمال اما پیش انجام دانا فیستیوال وزارت در و امریکا بریارک در خود بود سردان عراق نکن ای وقتی اویدی حکت بیشین بیاو سیاسی تاریکار نبود هنگی براستی احتمال بماریشه شد یعنی وی مثلا دوری گلک تأثیر المکری هر چند جهه ما خو جهه کی آرامه و مچ آریشن اینن لیکن ولادت کی اروپیان امریکا تو بحث دهوک بکن دهوک هریم کردستان و هریم کردستان جیب سر عراقی و جبران راستی کار دیگر نگاه نرینی های بهنده کو افنا نف دولتی بونا فستیوال برف پیش بچید پۆلێنەکانی فیلم و هەڵبژاردننی باشترینەکان لە چاو ساڵانی پێشووە هیچ گۆڕانکاریەکی بەسەر هاتووە یان وەک خۆیەتی بله هەڵبژاردننا فیلما لای فستیوالا دهوکی ما وەکی دو سلکشنە هەنا ئێکی ئەم دهوکێ دۆنین و یا بەشێ کوردیە ئەف ساڵاژیش پێنج کەسا پێکت هات و ساڵانە ئەم حەستگەین ئەو سلکشنە ما ji bajêrê cuda an jî parçeyê cudayê Kurdistanê bît ji ber ku filmên me her çar parça û ji diaspora tên têne helbijardin her wasa me beşek helberîn ew bû karê international helbijardina filmê cîhanî vêrê meselan hindek standardê tên bû film dêçiva film hête helsengandin ji bê nevê te ya reîsî te directing hey te script hey te acting hey te design hey te make-up hey اف سینما کارید مک و اوید بنا سلکشن سر وی فیلم تیتا هلبجاردن سر وان خالا و یعنی اوه نقطه هر رئیسیت هر فیلم که باشن وش سیناریو در هنان و اکتینگ و دیزاین و میک اپ اف اساسیه هین سلکشن ماجی وان سر دیوان خالا فیلمی هلبجارید و یعنی از باور نکم که اول تشتکی واسه بید که سالانه ویا گهران کاری سردا بهت اکرن ولو نکه یا بوا مجرد جهانیت مثلا ای آیدا او یا بوا تأثیر که مازن هنده فستیوال بونمونه دی بیشن اگر کاری که ای آی بید رافض کن اکثر هندک جید بیشن قبیل کن لی حتی نکه ای آی هند جه خود سینما کردی دا ندید یلا و استانداردن ما هر اف ین دست بگی بونین مگوتین و مامستا مسعود او جیب سالها الگلمه سلکشن تیم دابو از حس کم گود نویجی و گله بید. دزانی ببو چونامن او سالت بو ام فیلم هل بجارتی لبه بو فیلم ویستوالا دو کنی دولتی ام جبیرنه که این فیلم و سلکشن روحا ویستوالا یا چونکه او ناواروکه او تشتو بابت و فیلمت اینه هل بجارتن او گله گرینگه ویستوال بوی چنده تکرن مشكله وكشامات فيري دا تشيا هناك صالات تبيني استي فيلما بلندا هناك صالات تبيني استي فيلما نزمه عزيز صدقيري دا ما چنده او قيرانا دنيا دا هي براسي كارتكنك خرابه كليه بس سينما طيبت سينما كردي ام بجين همو بارچن كردستان زيدباري هريما ما امباشوري كردستان تدبيني روشا خلقي نا لوي استي باشو بلندا كو امكان هبن بشن فيلما چكنبه لو جيتو عندك صاله صحكي بونمونه دی گلک شورت فیلم بوده تو نافدات مینی حیری کاتو کیجان فیلمی هلبجری هنک سالش دسکه و کو قیرانه که فیلم کمیت این یان قلست این یان وقتات اینجی لوی آسته باش دین استاندارد ویرد بنچه و کو که روندی جگوتی بابت گلک گرینگه به چه زمان سینما فیلم هاتیه چکرن در هنات دا چاوا بویا اکتینگ دا چاوا بویا چاوا کامیرا کار اینا مگو زمان وی سینمای چند خورته اوه گله گرینگن لی خاله کادیو هی بدر از بجم
gelek film vîstvala dûkê de wekû siyaset em bêjin çi tê te wergirtin çi nayê te wergirtin hemû babetên giring yên neteweyî zimanê dayîk saport û piştevanî bû jinê perwerdekirina zarokî babetên dîn dunyayî û civakî û kêşin neteweyî hemû têne qebûlkirin di nava filma vîstevalê de lê eger hato filmek em bêjin teşhîrê biketin yan ladana netewekî bît yan çavsandina netewekî bît yan eqeliyekê bîtin vêrê birasiyan lanekî siyasî ser lanekî siyasî faris ken wêrê em lêborîn ve bêjin ku ev e defmena çîte di nava siyaseta filma vîstevala dûyekene dewletî. هر زدهیک ببوره گله جو مثلا بینر آنجی هندک هنرمند دبیجن بود چی افساله فیلم فستیوال ند باشن بس حقیقتا که های یعنی فستیوال کاریوی سرکی نشاندانه نک بر همینان فستیوال چه فستیوال نشین ساله بونمون افساله ما 110 فیلم تین فستیوال نشه 110 فیلم بر هم بینید اول دیف سینما کارات بینید که چه بر هم هات یا شنی نکمت هنه هل بجارتن اوید همیا باشتر و ام نشاد دین وجا از حس کم بزانن کو ام نشاد دین فیلم ولو ما باشه که هی بونمونت فستیوال دا از بارم پشتینگ دستر جهت آخفتن باشه نوهات سالانه ام دو سه پروژه که یه شورت فیلم فانده بود که این کو بهنه بر همینان لیاو نبیت او یک کو تو بیجی آسته همی فیلم بهت گوهرینیان تو بشه گله فیلم دیو دل خوب حل بجیری چەند خولێکە دامەزراوەی ڕەخنەی سینەمایی فیبرێسکی بەشدارە لەگەڵ تانا و خەڵات ئەبەخشێتە باشترین فیلم. ڕێکارەکانی دەستنیشانکردنی لیژنەی ئەم خەڵاتە چۆنە و چ گرنگێکی هەیە بۆ فێستیڤال؟ بله وەکو دەیشارەت پێ ڕێکخراوە ڕخنەگری جیهانی پراستی ناف فیلمە فیستیڤاڵە دووکدا ئەم وەکو دەستکەفتێک بخۆزانی و ساڵانە نوێنەرێن vê rêkirayê bên dihokê û xelatekî destnîşan bikin. Ev eger bêjin ev lijne her lijnê dijûriyê me vîstevalê tê hejmartin. Xelatekî den beşê Kurdiyên filmê dirêjekê ez ê xelet nemin. Beşê Kurdiyên filmê yan jî dokumentarî. yan jî dokumentarî. Yani wekû vîsteval rastî bû me cêşanaziyek û xirêxirayeka hosta wê delîvê bidete me. Yani wê ruxsatê bidete me em salane nîneratiyewana. Elvêrê çend endameka hel bijêrîn û nav vîstevalê da navê xelatê fibrêşkî bêde navkirin û wekû xelatek bêtedan bû filmekî hem beşê filmên Kurdiyê dirêj yan dokumentarî. Yani her ew mitmaneye ya ku filme vîstevala dihokê tê te dan ku rêxraweka mu'tebera dunyaya rêxrawa rexnegîrê sînemayê em bêjin fibrêskî ya fibrêşkî ku digel dihokê da salaneka dûr û dirêj e ew vî xelatî dibexşin ev ne wan standard berî hate pisyar kiriye ve ev me berev cîhan bûnê vedbet ev welmeketeve ku pitir mitmane bête kirin bi filme vîstevala dihok ku bişên salane jûriyek hebîtin ya destnîşankirî ew jî saporteke taybet bu filmên Kurdî ku ew dadwer filmekî helbijêrin û vî xelatî wekû rexnegir em bêjin wî filmî helsangînin ku baştirîn e şahinê wî xelatiye. زدهی جیل سروی تشتی خوشحالی و سالانه فبرشی خود داخوازش مدکت کو سینما کاره که کرد گلوان بجدار بید گل جوری دو پتر کلچر ما و رهت ما بگهید خوشحالی و سالانه کو ایک شوان جوری گل فبرشی ایک شوان کرده. نوهات وەک کاتەگۆری چییە؟ Proje nuhat ku ev bû ev gera duazê da gera şeşê ya nuhat. Yani ve 6 sal berdewam digelme. Proje nuhat tê encamdan hevkarî gel Înstitûta Gotê Almanî û filme fîstevala dûr. Ev proje girêdayî wan genca evên hez hey biya vê sînemayê da kar bikin. Yan şiyan heyn yan jî eger bêjin xasta waye bên biya vê sînemayê da kar bikin. Pêş fîsteval teqrîben sê heyveka sê meha em trad gehînîne vî projeyê êdî genç pêşkeş dikin ne tenê Herêma Kurdistanê belkî seranserî Iraqê genca mafê hey bên pêşkeşî vê projeyê bikin. Bo vê gerê jî eke ez ê xelanime ji mara 19 genç pişik darin hem seranserî Herêma Kurdistanê dîsan deverên diyên Iraqê. Demê têne wergirtin rastî gelek de pêşkeşken dê wan piştî ku di mahî tê dêne helbijardin kakî em heger bêjin de kîş şêr pitir mifay bînitin. Ew têne helbijartin û demê vî seval dest pê diket pişikdarî workshop hat bin rêka trainerên gelek baş
بون من ویجاری جی ترانر گلک باش بهادین دستشون کن اکشوانا در هنر حسین حسن کو بیار کی راد بدن موای فستیوال دا ده ورشو بوانه اینا وکرن و پشتی کو فستیوال روزا دو ماهی یا کلوزنیکا فستیوال دو آن سه پروژه نوانا دیوار گرفتن و فانده بو ترتیب کردن همش لای فستیوال و همش لای گوتی وجه هر سالانه $10,000 اینا ترخان کردن بو اوی پروژه و پشتوانی کردن سه کورت فیلمات ده کردن افساله جید ناف گرا 12 دا سه کورت فیلم بر همین نهاد پشک دارن ناف پروگرام فستیوال دا کو دهینا نشاندن مرا ما هر شوی پروژه او بردام یا او کو پشتوانی یا گنجان بیدگیرن او گنجن حس هی بیا و فیلم سازی دا کار بکن هل هر ما کردستان هم باجر دیگه را یعنی نوهات براستی گله گرنگه اگر هاتو ام پروگرامه که تایبت لسر بش نوهات که نوا فیلم فستیوال دو که در رنگ تهران کتن چون اف دست کفته یه فیلم فستیوال دو که شانازی و ام بیجین او یک پرپیدان و گرنگی بگنجات دادن و کو که حسنی جی آماجه پکریه و کو ترینینگ یان ماموستا یان هنرمند بود اینا دانان ورکشوپ بود اینا چکریم با ماوی نزدیکی 6 روزا تیدا درس نه بجین در هنان سیناریوی کامیره چوانیا چکنا فیلمی همیت اینا گوتن پاشان اول خوب خود ناف خدا بنا گروپ چند هزار کردن جوان هزار دبیجین گروپ یان دوت اینا دست نشان کردن کو براوی یکم و دوامن وکو فکره وکو هزار وکو سیناریو پاشان سپورت اویت تکرین جلای هم بجین پیمانگه ها گوته و فیلم فستیوال دو که و کو بیتا پروژه سالا پاشتر سلکشن فیلم دو که دیسانوی پروژه وای که هات یه نکردن صحکته اگر دید آستوی برزه چیتا بشه پیش پرکیه دا اگر دید آستوی نگله که برزه چیتا بشه نشاندان و پیشاندان دا و تا اوه دست کفته که گله گرینگه بو گنج مجی گله گرینگه او فیلم فستیوال جی یعنی شانازی بد بیشتن که بشه گرینگ شاید خلال 6 ساله دا ناف خدا بی شکل برفره پیدا کرده وکی زیده هی سراخنا هر دو مامستان نوهات وکو لنوکی دیار اوی نوی دین الفستیوال هم چه بود که این از بارم یعنی نوهات وکی هگه بیشم فیلم سکولا کو 6 روزیه یعنی همیتش بود هنه کرن وکی گوتی کوران هنان و اوتش زیده باری هنده ام مثلا سایکلاکی چت که این باشترین اکتر در هنر هنرمند ویری کن بن اوشین گل باغ فایده جی بینن دیماهی جی خلات بیت هدادان سالادیف داشی فیلمی صد یل فستیواله یعنی اول درفته که گله باشه بو هر گنجی که هر سینمایی کرد فستیوال جگە لە نمایشکردنی فیلم شوێنێکە بۆ کۆکردنەوەی هونەرمەندان لەسەر ئاستی جیهان تا چەند سوود لەمە بینراوە بۆ پرۆژەی هاوبەش لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی بێگومان ئەو فیلمن میناکێکە دهی ێواری دا فیلمê Dumayek peyva babê tayar me ekter ji her çar parçeyên Kurdistanê filmekî da dîtin û di sîneyekî ji da bi taybet Kak Suad ji Bakur bû, Kak Ravend Ew têda bû, Kak Mihemed ji Başûrê Kurdistanê bû, Rehmetî babê tayarî bû, hunermend Dîmen Zend ji Rojhelat û te dît derhêner xwe jî xelkê roj avayê Kurdistanê ye. Bi rastî va dîmena bû me rengê mirovekê biyanî nezanît lê em wexta mirovê Kurd sehkeyînê tu dîmenekî da çarek tera her yek ji parçeyeka Kurdistanê di film da, di ek sîne da dibînî cihê dilxweşiyê bû me. Ew umêdbex e ku filme festîval bûye ew pir. Ew peywendî hemî vê festîvalê da êne çêkirin. Ne tenê gel mirovên biyanî pitir ez behsa girîngiyayê bû Kurda bikeme ve ku ez bawer dikim welêhatiye filme festîvala Duhokê bûye cihek ku kes têda bêgane nebîtin. Tu dibînî Kurdê me Bakur, Başûr, Rojhelat, Rojava pêk ve şevê rîniştin, daniştin, münaqişe, qisekirdin hemî li ser çi ye proje ye. Ev wî dergehî vedket û wê derfetê dete ve ku projeyên hawbeş jî hatî nekirin ne carekî duwav sêya. Serastê cîhanî jî heman tişt hebûye. Me du sê proje Duhokê da dîtin, filmek ji Portugalê hatbû, filmek ji Almanya hatbû, filmek ji Fransa hatbû, hawbeş bû ku zorbey zorî ew biraderên di nava filme festîvalê da çil Duhokê, çil Silêmaniyê, çil parçeyên dîn Kurdistanê wan proje da beşdar bûn. Wate filme festîvala Duhokê şiyaye wê zemînê saz ket. Şê dibîte ew mal, şê dibîte ew pir ku hem sînemakarên cîhanî bi Kurdan de tenîyasîn hem di nava mala Kurdî de parçeyên dîn Kurdistanê proje êne encam dan. بله هر زیده هی سراخنا ماموستا مسعودی
هكا بيجن فيلم فيستيفال يا بويا جي هندك وسارنجا فيلم سازن بياني راكشت بين الفيري فيلم تخوتشي يعني وقال نمونا ما مستوي بحث كيرن لنمونا هاري جرينج از بيجم كنت صالاني دا دسبيكا صالاني فيلم كي قال كي باشي افغاني للدهو كي تابينا كيرن يه در هنر صديق برمج نكه يه آماده کاریا بودیت اوجی همی پریکاوه فیستیوالی بوده که چندین جارا ما صدیق برمک میوان کردیم هاتیت ناف فیستیوال آمده پشتی دار با پشتی کودیتی دهوک گلک لوکیشن که باشه و یه سرنش راکش بو دهوکی هل بجارتی بو کشان فیلم خود اوجی و کود دست کفته که هم هر پریکاوه فیستیوال همی بزاوید که این کمپیوتر سرنجا فیلم سازن بیانی راکشین بو هنده بین فیلم دخول دهوکی چیکن و بو هر شروع گشتیاری و شروع آبوری وجی هم مفابگه تمام بله یعنی کو ام بجینش اوان 12 گرن فستیواله یا بو اگر کو پتری دهان فیلم یش بیانی یا بو نمونش آلمانیاش بریتانیاش اروپاش امریکا در هنر هات اینا وره پریک اف فستیوال آشنایی کلتور ما و باجر ما و لوکیشن ما بوین و بریار دای فیلم بهنا چیکرن و دیمایی که یک شوانجی که حسنی گفت کو مها ایک دا دی فیلم که در هنر که گلا باش دست به شوتینگ کرد بۆچی نمایشی فیلمەکان دابش بوون بەسەر چەند هۆڵێکە ئایا ئەمە پەیوەندی بە ئاست و جۆری فیلمەکانەوە هەیە یان چی؟ نه آخر اگر رئیسی بود باشکرنا فیلم بو چه ود گرد بونمونه 110 فیلم هبن تو تاش رجا د مادی چه نمایش کیل جهک او شیانینن مثلا اگه هم 110 فیلم ول هول نمایش کین اگه خود ساعت 8 سپیده حتی رجا پاشتر 8 سپیده خلاص نابن تاش رجا ده جبر هندجی ما جهدا باش کینه بو هندی کو همشین فیلم نشاب دین نگفتنه مرمگ ما به فراستی یعنی وری کاچا جنیش پیوندی نیه با جورو استی فیلمکوا نه خیریش پیوندی نیم کاچا وری جنیشان دانا فیلم هر دوک مولجی جنیشان دانا افسالا جی وقت پینگا وگانی ما هفکاری دیال کلی جهان رنجوان ما چندین فیلم کردی برنامه جنیشان دان هر بقطابیت کلی جه یعنی از خود بشم چه پیوندی چه بابت دوانیش بلی هندی کو جمارا فیلم گلکه بو هندی کو همشین همی فیلم نشاد داشت که فیلم دو دوار گیری 110 فیلم وید وان هش رجا نشاد دی اگر ته ولک تنه هبت تو نشه همیاد داشت هر کی ماجی بو منه که اف ولد مهیجی خوزیش تا پتر بانه بو هندی کو نشان دارن ماجی پتر بانه او او استاندارد که دنیا دا یعنی گلک ویستاوالا تو دی چی جن جدا جدا فیلم تنه نشان دان و کو که حسنی آماجه پیدای گلک فیلم جوانه اگر بشه پیشبرکی دا بن دو جارت نشان دان رنگ جاره که دی ام بجین لهولا سینماکس دوک بولی تا نشان دان جاره دوی دی تولا کنفرانس تا نشان دانیان برو واجوه اگر جاره که لهولا کنفرانس تا نشان دان جاره دوی لهولا تا نشان دان و تا اف هولا بتنید بردستن اف هولا بتنید تشین فیلم سینمایی تا بتن نمایش کردن چون که تکنیک بشه که گرینگت بیستواله دا همی هول کردن مجبوریه که تو دا بش که اثر چند هولا قبول نمایش فیلم وکی دیجی یعنی چه وکی دی اوه زنگینیه مثلا تا یک وقت دا چند فیلم الجهت جدا هبن اوه دی بیتا اوپشنک مثلا تو هشت چت کی هشت چه بشت کی چه فیلم کی دی بخوی هل بجیری و اوه کوک مسعودی جی اشارت بده یعنی فستیوال دنیای خره بونمونه تا هفت هشت روزه هین و تا جماره گذورا فیلم هایی پدویه بهنه نشاندان تو مجبوری کود نفسی وقتی دا فیلم هبن او تشتگی دیه هیچ برگو از پروگرامر فستیوال ما چه فرق و جداهی بود چه کسانی نه لی وقتی ما بریار دوی کو فیلم درش وره بهنه نشاندان جبرکو خلقی ما بتایبت تهنی فیلم درجین کردیه و بینره که گلا مازن تدا پیش برهنده ما وریو حل بجارتیش برکو جه نزدیکی 700 کس هایی بو فیلم کرد جی هر حوصا لی فیلم میاد کردی دکیومنتاری اویل دهوگ مال بس همی باش مثلا نکو ما فیلمک اینو اویرش وی باشی باش همی الویره و باش فیلم درش خره الویره تنیشون فیستیوال تەنها ئەمێ جارێکی تر باسی کەمەوە کە تەنها بۆ نمایشکردنی فیلم نییە وەرکشۆپی تایە پانێڵی تایە سیمیناری لە خۆگرتووە ئێوە لەم نێوەندەدا چۆن کارتان کردووە و بە چه ئاڕاستەیەک کارتان کردووە بله اب خل احتمال دفگلک جخال که ما هو صاد تبگهن کو فیلم فستیوال دکتر نشان دانا فیلم پراستی دکتر نشان دانا فیلم اینا برگی گلک چالاکی دید ناف دهین بونمون ایشوانا کو گلک جه گرینگی بوم و هم گلک گرینگی بدین او پانل نویته نه پیشکش کردن روزانه فستیوال دا کو سالانه 6 پانل تینه پیشکش کردن
حتی نکجی وی دمی ریکورد برنامه دا پنالک دیتا پیشکشم براسی سالانه و کنرید ام پنالکی ترخان که این بو سینما آلات میوان ببین بحث سینما خوب کن مثلا افسال سینما اسپانیا که چه پیش کفتیه چه قناغ را در باز بوین نکت چه آز داره پنالک جیه تایبت سر مجاره ویسته ولی او مجاره ام تل بجین بو نمونه افسال هش که سالی بو دهی پنال ما یه تایب یعنی یا چه دهی هم پیر بو پنال تایبت ما هبول سر هش که سالیه پیر رجا پیر اول دوید اساسی یه دیتر اف چهار پنال دید مینن سر سینمای بگشتی بونه من ای که هید سر کاردیگرنن ای آی سر سینمای آن پاشا روزا سینمای برفکی و سر دم ای آی دا و بابت دیل سر پیش اساسی سینمای و سینما کردی اجبلی و چندجی و کو ویستوال اول جانبی پنالا ما چند گشت تین ام درست کردن بو میوانت خود ویستواله بو جهن شینواریان پارزگاه دو که بو جهن گزاریان پارزگاه دو که بهند هم وقت هم روی جهن جوانیان باجر خونی شاخل که بیانی بده زیاده باری و چنده ما امضا کردن پرتوکه که هر گریدای سینمایه یا سینما کار شینوار کمال کو هر افریقا داده امضا کردن وجهش چاراکت اوه ویستواله گل هندجی ما گویی که بلی نشان دادن فیلم هم اوان دکلیات درستی که این بونمونه نبینا سینما کارت کرد و بیانی دا یعنی نه تنه دیدن و تنه نشان دادن فیلم بلکه گلک چالاکی دیپ خوبت گیرد يعني حسن جي اماجه پیدا پانل و سمینار دنوا فيلم فيستيفال دا واتا جديته يعني نتنه فيلم چيكرن و فيلم نشاندان فيستيفال ست خوبت گیریته و بو ماوه شش روزا شش بابتین جدا جدا ینگرینگ دناف پرزگریکن سینما کردی چنه پرزگریکن کهونه برسینگ سینما کارین کرد چنه اف پرابرین که ما جگوتیه و چوا نیاسینا هنرمندین کرد خوب خو همی پریوان پنل و سمینارات نکردن و تا او سمینار بیت بابت که جدید نوا فیلم فیستیوال دا کو جانب تیوری بیتا وکو بیشن حال سنگاندن و ورگرتن رنگ گلکش من نزانیم کال پارچه کادیا کردستان چه دا گذره یا چه هست یا چه فیلم تینه چکرن لویر در فتکه هم بو نیاسینه هم بو ام بیشین ورگرتنا وان پیزانین و آلوگور کردن هزرا و نزیکبونا هزرا شکدو و همی کمنات خدمت سینما کردی ده. والله از چی بشم دی دوباره بیش برگو هر دو ما مستوى همی تشت هر زدهی سوسن خان سر آخنامه ما سالانه جی ما پارسال بریار دا گوارک میاه هی یا بله. تایبت مثلا پارسال بله گوارک تایبت ما چیکر سرگرا یازده اف ساله ما بالاف کرو بریار اف ساله ببته گوارک بو سالا بهت این سالانه گوارک راستی بته جداره که هر گرینگ بو هر کسی که ببید تشتکی سر فیستیوال درست کرد بلی و چندی ما بحث پانال که پانال همی ریکاستاو فیستیوال زندی تهتن و گوهستن و تندان بو کانال اگه بخوازن ورگیرن جبلی اندیجی اف خوب پانال ده بنا پروژه پرتوک که انشالله و همین نبتنه بس بیتا پیشکش کردن و گنگش بیتا کردن و هر بچه توی گاوی ده بیتا پروژه پرتوک یک کل دهاتی بیتا پرتوک و کفته بردست خلکیش کی اچتا بواری جبهه کردنەوە ما بریاره ده انشالله ما پیشی فیستیوال دو ماهی تده سرکار کردن بینیاده کل سالا بیل گرا بهتن ام پرتوکا پانالت فیستیوال جی پیشکش کی دەستان خۆش بێ بۆچی لە فیستیڤالە کوردیەکانە بە تایبەت لە بەشی کورتە فیلمە خەڵاتی دەنگ و ڕنگ و ئەکتەر نابینرێت حقیقتا که هی زوربه و فستیوال جیهانه او تشتی هی بونمونه بو شورت فیلم بتنه باشترین شورت فیلم تیده هل بجارتن یعنی هکر درفت خوشتر با باجت باشتر با چپینه و مجید ویا خلاطو زده که این لی هنده جا زده هید بیت خرابی نکم بخو یعنی باشتر او بو شورت فیلم جبر تایم اگه کم راسته مثلا اوید ویریش دو کارت کن هر اکتینگ آتی ده هی هر دایرکتینگ آتی ده هی هر دیزاین آتی ده هی لی توان چند خولکو دو وقت تو بیشی باشترین یعنی تا هر تش دوه تا گوته تا باشترین اکتره هی تا باشترین دایرکتره هی تا باشترین سکریپت هی ایک خالات و خوشحالی ول فستیوال دوی که ما دو خالات هین بو شورت فیلما خالات باشترین کرده فیلم کردی هر واسه خالات جوری بو کرده فیلم کردی و افساله باشه نشان دانه پانورامای دا ما خالات اگه دیجی زده کری خالات ریز گرتنه بو او فیلم کرد اوید باشه پانورامای دا باش دار يعني خالق وديتر اگر از اضافه کم سریا که راوندی
gelek festivalên dünyayê tu dibînî meselen tinê festivala short filma ya kurta filma yan tinê festivala dokumenteriya yan tinê festivala filmên feature dirêj e me barekê ji xwe girantinê rakiriye yani ew barê giran çi ye em hemû corên هەموو filma جۆرەکان belê کۆکراونەتەوە hemû cor بەڵێ. me yê helgirtîne vet nav xwe da lew jî wê jî budgeteka mezin bêt ez gel te me eger hatû festival tinê short filma ba viya ba me bû baştirîn deng baştirîn kamera baştirîn montaj baştirîn ekter baştirîn derhênan hemî me dabanê lê gel wê jî da ez bawerim ew xelat hatîne terxankirin nava me festivala dûkê da gelek gelek yani tewazuneka tê da me helsengandineka hey tê da ku bar hindê ratkete ve ku li anehiya paşa rojê da wekû kak Revendî gotî ev sala da ew surprise hebû ku xelatê rêzlênanê bû short filmekî yan short dokumenteriyekê di screenê da di panoramayê da ne ku di pêşbirkiyê da ye ja sal bu sal hizir jî tê tekirin lê eger derfet û imkan hebûn ez barim de gelek tiştê dî ji nava filme festivala da zêde bin لیژنەی داوەران بە تایبەت ئەوانەی کە لە دەرەوەی هەرێمی کوردستان بانگێشکراون لەسەر چ ئاست و بنەمایەک بانگێشکراون و هەڵبژێراون بله سوارد لجنا دادواران آن لجنا جوری کو خوب و ویسوالی گله کا گرینگه کو او کسی دین هل بجاتن وان لجنا دا کسی خدان شیان بن خدان بگراند کی و نری باش بن برند جی براستی سالانه کو ام بیجین فستیوال روی هنری فستیوالش لای میتوس فیلم وقتی تبریز برن کو او هف بشامه سرکیه و چندی سالات گلمه و هل بجاتن وان کسا تت کرنش لای وانا و او وقت دمی وان کسات هل بجرن پراستیجی گل اداره ویستوالته تا گنگ شکرن کاده اف کسب بگیر ویشولیته آن یه باشه با ویشولیانه پشتی راویجی پراستی دینا هل بجارتن و دینا دستیشان کردن یعنی همی اگر بینی سیویت وان همی آن در هنرن یان اکترن سینما کارن یان رخنگیرن و حتی دما یعنی همی ناوید باشن کد بجی تاتین هل بجارتن جبلی هندجی احتمال دو کردگیت هریما کردستانه تدا بنی دی همی بیانی نه فرانساش آلمانیاش ترکیاش ایرانی بر هندجی هکر تو برای خوب ده سیویدوان همی پراسی کسان گلک باش لە کۆتاییە ئەمەیە بپرسم استراتیژی فستیڤاڵی نێودەوڵەتی دوهۆک چییە؟ بۆ چۆنا من چەند ساڵێک ئەم جەختێ سەروێت کەینەوە چونکە دوو بەشە دوو ئەرمانجە سەرەکیت هەین ئەرمانجایەکی نیشاندان و پاراستنە ناسنامە مرۆڤاتیە بە وان فیلمێن بیانی بە دەنگ و ڕەنگی وان بە بابەتێن وان ئارمانجا دوێ بووم گەلە گرنگێک و پاراستن و ناساندنا ناسنامە و شوناسا کوردیە چونکە بڕاستی فیلمە فستیڤال تاکە دەرگەهێ راستقینه یکوتو دنگمه رنگمه چیروکمه بابتمه سرهاتمه دردمه خوشیامه کیفامه نخوشیامه بریا وان فیلمان نشا دنیای بده و اف جارج بروی دا چونکه سینما چکه که کاریگره دنا و دنیای دا او آرمان جادوی یا فیلم فستیوالا دو که او همیشه و ناسنامه بپارزید و ناسنامه ما کردی گشه پیبدد او همو لاینن رنگ گلک جارا منوریه دست خوب بین هندک برینا لی فیلم ویرکانت شه دست خوب توان برینا کو او اگر هاتو بیشین تشتن نخوشیان درد نخوش نوا جواکی دا دوباره نبنه تشتن جبیرکری قیمت و تشتن بهایت نهاتینا بحث کرن بین بحث کرن و بین برس کرن و بین پاراستن بوم بخو از بس من ویتشتگی دی اضافه کم همی گو از بیجم ام بیجین کو فستیوال دوکی نه فستیوال دوکی فستیوال هر سینما کاره کی هر هنرمنده کی کرد بیت آن هش کرداب کرد و یکیش وانتشت گله گیرنگ و مثلا بلکه تو واقعی داب زحمت بیت ام بحث کردستان خو هر چهار پارچه ببینه ایک لیت فستیوال دوکی دا گله بسانه هیت بیت ایک و تو تبینی هر چهار وکی برایا یل گلک تعاملت کن بومن خو او پوینت اگه گله مازنت فستیوال دوکی دا ام بینی دەستان خۆش بێ سپاس کە ئامادە بوون لەگەڵمان هیوای سەرکەوتنتان بۆ خوازم بۆ خولەکانی داهاتوو زۆر سپاسدانەکەم برای سر زور سپاس بەرنامەیم هەفتەیەم کۆتایی هات خواتان لەگەڵ